I evo ga, prvi losos u životu. Ovo je samo jedan od mnogih, ali ako želite znati više o pecanju na Aljasci, pretplatite se na kanal jer sam i ovo ljeto tamo. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video kanala Zov divljine. Danas smo evo na petnji, stvari sam već odneo, samo sam se vraćao u auto po kišobran, suncobran to jest. Jel suncobran ili kišobran, ne znam, veliki kišobran. U biti kiša će mrljaviti cijeli dan, tako da eto, da ne pokisnem. Zapravo ako ga koristiš u obrani od sunca onda je suncobran, a ako ga koristiš protiv kiše onda je kišobran. Logično. To je naše mjesto za večeras, za danas i za sutra. To nam je mjesto. Čini mi se da će kiša pa skoro, tako da idem postaviti šator da mogu ove stvari koje mi ne trebaju staviti u šator ako padne kiša. Tu je sve grbalo, jedva sam stolicu namjestio. Idemo skuvat kavu i onda idemo pecati. Za spavanje jedan mali meredo, za bijelu ribu, za šarana imamo drugi. Tu imamo hranilicu, ali ćemo to vjerojatno skinjeti, taj ćemo napraviti za varalicu i meč. Danas na meč pecamo. Prijatna kafest. To još imam nove etikete, ovaj nisam ni iskoristio. Biće zanimljivo petati s mećom ovamo jer je ovdje dubina na sredini jezera 8,5 metara. Ja imam meć od 3,90 i sad ne znam jel vidite gdje mi je čep. Tu negdje, nemam pojma, ne vidim ga na kameri, ali u biti pecam 15 metara od obale na 3 metra dubine. Problem je zabacivati, svaki put kad moram zabaciti moram se ustati, paziti da ne zakačim tu neku stepenicu iza sebe ili kišobran, evo. Ali dobro, ako bude pecalo nije problem. Prvi griz. Nisam stigao na vrijeme, pio sam kavu. I sad ništa. Prva riba uklija.
Imam tu dva meredova, jedan manji, jedan veći. Jedan je od njih, jer iznajmljuju meredove da bi se spriječilo prenošenje raznih bolesti. Opa, griz, ništa upravi. Tako da sa svojim smijem bijelu ribu, a za ovaj veliki njihov mi je zašaran, tako mi je rečeno. Evo, idem se pripremiti ovaj drugi sistem za varalicu. Moram staviti sajlu, jer tu ima soma, štuke, smuđa. Ako mi dođe štuka, precijekat će mi svilik, tako da obavezno sajla. Evo, imam tu nekoliko varalica, naručio sam si još, treba mi stići idući tjedan, a ove 3 su mi saljaske. Njih sam kupio na Aljasci i tamo sam pecao, ali nisam ništa uhvatio. Tako da možda će ovo... I evo ga, prvi losos u životu. Jel izgledam kao da mi je ovo najsretniji trenutak u životu? Jer definitivno je. Ovo je samo jedan od mnogih, a ovaj izgleda kao da je došao rijekom ravno iz pakla. Pogledajte ovu boju mesa, ovo ne možete kupiti u trgovinama. I evo ovdje ih ganjam, tehnika nije baš bajna, ali ako želite znati više o pecanju na Aljasci, pretplatite se na kanal jer sam i ovo ljeto tamo. I ovu sam jednu pločicu kupio zlatnu, probat ćemo nju prvo. Neće ništa na varalicu, idemo nazad na meću. A neki vjetar puši stalno, naporan je, teško zabacivati. Par put sam varalicu zabacio, tamo desno skroz, i bacim nekad previše u zrak i onda vjetar puhne i odnese mi najlon preko grana nekih. Sreća pa sam uspio spasiti varalicu. Opa, ide riba. Ide riba. Rade babuške ko velike. Ovo je malo veća. Jako lijepo. Uhvatio sam još 2-3 babuške u zadnjih sat vremena i poprilično sam ogladnio. Sad je 4 popodne, pola 5, to je došao sam oko 10. Tako da idem si skuhat nešto jest. Kobaje su gotove, ovo mi je malo pukla, ali dobro. Idemo 2 jajca ispeći. Da, imam i desert, ali nema onaj otvarač poklopca, onaj
I ne znam kako ću otvoriti, mislim znam kako ću otvoriti s nožem, samo što ću istupiti nožem. Voli me srce kad radim ovo s nožem, iskreno je. Dobro je to. Dobar je danas. Brišem s ovom krpe ruke od riba i od crvina. I sad oko usta. To je sve dobro. Tako, sad sam se najao. Sad mogu nešto i upecat ponovo. Dobra babuška. Imajte na umu da na GoPro kameri sve izgleda manje nego što je. Cijeli dan je neki vjetar puho i kiša je padala u par navrata. I sad se smirilo sve. Uživancije, šta drugo reći. Idem vreću za spavanje postaviti, dok je još dan da ne moram poslije. Da se mogu izvrniti samo kad se umorim. Imam ovu prostirku, imam ovo kao za plažu. Vidimo kako je za leđa. Nije loše. Ali znamo bi biti bolje. Sad sam miran. Jesse! ¿Qué pasa, huevo? Kako? Što ti ovdje radiš? Sve sam. Baš je lijepo danas, ne? Sad je sve, ali cijeli dan je puto lijepo. Loviš 3-4 sata. Doktore. Evo, bili su mi gosti, Marko i Matea. I napustili su me sad, tako da uživam u samoći i u tišini. Ja imam jedan štab zabačen na kukuruz, ali uskoro ću i to batalit. Nema kad legnem spavat, ne želim da me išta dira. 9:30 je sada. Rekao bi da za pola sata idem u krpe, tako da ništa. Idem odmarati još malo. Danas je bio jako dobar dan. Osim ono malo kiše i vjetra, baš sam uživao ovamo. Ništa, spavanac i ujutro nastavljamo. Dobro jutro ljudi, lijep je dan, a ja sam naspavao lijepo, punih 4,5-5 sati. Sinoć sam zaspao ko beba jer sam bio umoran i spavao sam negdje do 4:30, do 4, 4:30, tako nešto. Možda sam se 1, 2 probudio, ali onda kad sam se probudio oko 4, 4:30 sam osjetio kako je to spavat bez madraca na napuhavanju.
Leđa su me bolila i nisam više mogao spavati. Bilo mi je hladno na trenutke. Obukao sam trenerku onda, ali to je bilo to. Sat i po vremena sam se vrtio i ništa, ustao sam onda. Sad je evo 6:40. Aj, ovo je dobra kava. Dobra kava. Ništa. Čekamo ribu. Vjerojatno šaran. Nema šta drugo biti tako veliko. Evo ga. Daj, sad je. Tako je. Aj, tako. Evo ga. Ljepotica. Evo ga, pusti dalje. Babuška. Ups. Crvenperka lijepa. Opa. Budi slobodna. Mislim da je ovo šaran. Dobro vidim. A možda i ne vidim. Nije bio. Zeznio sam se. Znači jedan šaran, pretpostavljam da je isti jer je ogroman. Izbacio mi se u zadnjih 20 minuta 3 puta. Svaki put par metara od plovka. Znači ima 10-15 kila sigurno. To ako mi dođe na udicu, znači nema šanse da to izvučem. Ovo je 0,20 pred 10. Probat ću vam snimiti jer cijeli se izbacio, znači cijelog sam ga vidio. Idemo probati ovu, možda neka štuka se zaleti. Evo ga ljudi, spakiran sam, spreman za polazak. Dobra 2 dana, žao mi je što ne mogu ostati još duže. Ba danas je puno ljepši dan nego jučer, sunce, nema oblaka. Vjetrić mali piri, ali ništa strašno, ali tako je kako je. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!